Haga jing lekai fast ODI hapring ke India Persia ke England haba phai shakne ke jing lekai ke India kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke England da sau weekend pada haga ke jing lekai Shubman Gill ulala ban kamai hadu trap neuron snaka banta kari India haga jing lekai I League hapring ke Serene dedikan Persia ke Real Kashmir haga ke jing lekai baro artli ke ken hon kia khai da marshikul hadu bukut ke jing lekai haga jing lekai hapring ke Rajasthan FC Persia ke Aizawl FC haba phai shang ke jing lekai baro artli ke ken hun kia khai klemla bat pen khijar nadu basdang ke jing lekai hadu bukut jong ke jing lekai haga jing lekai Indian Super League hapring ke FC Goa Persia ke Odisha haga ke jing lekai ke FC Goa kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Odisha da arla ka wei baleng bagan ke jing job ke FC Goa kala kiu ke kerdan ke ba ar hakami ya khen point haga jing lekai Serie A prengka Fiorentina Persia ke Inter Milan haga ne jing lekai ka Fiorentina kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ke Inter Milan da lailanot pada haga ne jing lekai ukin oleh ban Thep Argul nag benta ka Fiorentina baleng bagan ne jing job ka Fiorentina kala kiu ke kerdan ke basau hakami ya khen point haga jing lekai Saudi Pro League hapring ka Al Tawan Persia ke ken hun lekai Benzema ka Al Ittihad haba phai shagane ke jing lekai ka Al Ittihad kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim salit ya ka Al Tawan da ar la ka wei bari ka gol Pynjop jong ka Al Ittihad ya ban Thep leng bau Benzema hashwa ban kut ke jing lekai kata ha minit ka bakhandai pheu plusan Agoi par ke jing lekai Saudi Pro League hapring ke ken hun lekai Aubameyang ka Al Gadasia Persia ka Al Red haga ne ke jing lekai ka Al Gadasia kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Al Red da ar lanon bad haga ne ke jing lekai Aubameyang le ban Thep shigol nag banta ka Al Gadasia ke jing lekai Copa del Rey quarter final hapring ke Valencia Persia ka Barcelona haba phai shak ne ke jing lekai ka Barcelona kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Valencia da San Lanot pada haga ne jing lekai Ferran Torres ulay ban Thep hat trick kata ulay ban Thep haga minit ka balai khat nyeu bat lai pheu haga jing lekai EFL Cup semi final second leg hapring ka Liverpool Persia ka Tottenham haga ne jing lekai ka Liverpool kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Tottenham da Sau Lanot bat Sau la ka wei haga goal aggregate